Dobrodošli u Senzaciju, emisija u kojoj uzmemo najbolje i najgore od interneta i to spojimo i dobijemo Gamer Edition senzaciju. Nedavno se održao E3, najveći gamerski sajam. Ne znam kako to objasniti ljudima koji ne prate gaming. To vam je ovako, zamislite, Euroviziju i konferenciju djevaca bez Eurovizije. I to je E3. Dakle, sajam je toliko moćan u svijetu zato što je gamerska industrija nedavno prestigla filmsku industriju po zaradi. Pa idemo sada predstaviti neke igre. Ne možemo ih sve predstaviti jer toliko ih je izašlo, to traje ko partija od Heroesa. Dakle, još uvijek traje partija koju ja igram, koju sam počeo. Ide novi God of War i ja se posebno veselim tome zato što obožavam God of War, ali pošto je pobio sad cijelu Grčku i Grčka je postala ateistička zemlja, morali su ga preseliti u nordijske zemlje, tako da odine. Ne znam što, ali pazi. FIFA 2017. dolazi, dakle prvih 16 je bilo u redu, sad dolazi 17. Ako igrate FIFA, onda vjerojatno ne volite PES i obrnuto. Novi PES trailer, kao što vidite, jako je realističan, simulacija nogometa, čak nema ni jedan gol u cijelom traileru, tako da jako realistično. 90 minuta igranja s prijateljem ili 0-0. FIFA 2017. obećaje da će se isto igrati nogomet. Final Fantasy 50.000 je napokon došao ili 15, koga briga, više niko ne prati. Final Fantasy, kad Japanci kažu final znači vjerojatno nema kraja. I što, opet oni idu okolo, rokaju, ako ste igrali jedan, igrali ste sve i preljepo je, uvijek najljepša igrica. Injustice 2 dolazi za sve one koji želite tući svog prijatelja, a mama vam ne da zato što vam je mama prijatelj. Sad imate priliku uzeti joystick, dati njemu joystick, odabrati Aquamana i svi prašiti Aquamanom. I što je najbolje, opet ima bolji storyline od Batmana i Supermana. Iako Zeko i Potočić ima bolji storyline od Batmana i Supermana. On je uzeo kriptonit, on je uzeo kriptonit koplje koje ganja po filma i onda ga je bacija, kao moram ići. Resident Evil 7 dolazi, policajac se opet bori protiv Umbrella korporacije koja je opet osmislila, dakle to je sedmica, oni su prošli sve inspekcije i niko ih ne 2%, treba se zaposliti tamo. Znači ta firma nikad neće propast, to idu ovo, frajeri proizvode viruse, pokolju cijeli svijet i oni su još uvijek kao, imamo fiskalno. Batman VR, o tome ćemo i malo kasnije, ali Batman VR, Virtual Reality, za sad je samo sat vremena gameplaya, ako želite istraživati malo više i sva ta uskršnja jaja otkrivati, onda je 2 sata, ili ako ste ja, onda ćete to staviti na glavu i biti zauvijek Batman. Za sve vas na Xboxu dolazi Halo Wars, za sve vas na PlayStationu dobro ste odlučili. Kakav Halo Wars, kakav Xbox. Halo Wars dolazi, dakle, imamo opet pucačinu i Spartanci, to su sve... Ja nemam Xbox, ja sam normalan. Razbijačina i makljačina nad svim makljačinama, Taken dolazi ponovo za sve one koji žele uzeti, kako se zove, Yuchimitsu. Uvijek uzmeš onog sa mačem, ili Edija, kapoeru uzmeš i samo stišćeš crveno. Kako znaš te poteze? Kao, godine i godine crvenog gumba. Nova Zelda dolazi, što znači da Nintendo još uvijek, they don't give a fuck, Xbox tu, PlayStation tu, Nintendo je kao, mi ćemo biti tu. Najnovija fora kod Zelde je prvo da šteka na 30 FPS-a, tako da opet su na istom. I Link može skočiti, trebalo im je samo 25 godina da kao, pa mogao bi on skočiti, tako da, eto, Link više nema invalidsko osiguranje. Neće proći. Last Guardian, koji se najavljaju već godinama, napokon dolazi i obećali su nam najbolju i najljepšu igru ikad i možda su nam malo i previše prodali, jer kad dođe bit će kao, daj da vidim, ali radujemo se, vidjet ćemo što će biti. I sad ćemo malo na hardware. Dakle, ovako, Xbox od sad ima specijalnu ponudu da možete naručiti joystick u posebnoj boji. Ako vidite nekog sa obojanim i specijalnim Xbox kontrolerom, znajte da je tatin sin. Sony s druge strane isto ima svoj kontroler koji ćete moći modificirati kako vi hoćete. Ako ćemo sad na balkanski mobitel, mi ćemo opet ćevape staviti unutra kao ćevapi. Mi smo uvijek gladni, što god imaš kao modificiraj, rakija, ćevapi, ali vratimo se na VR kao što sam rekao. Općenito cijeli E3 je bio u VR-u. Sony je predstavio svoj VR Virtual Reality headset koji će na jesen izaći. Imat ćete Resident Evil ako baš želite piškiti kak tugače i nemate toga dovoljno u životu strahova. Batmana, imat ćete, što će još Boran imati?
Final Fantasy, dakle to niko neće. Što još ima? To je to, Borna se više ne može sjetiti, dakle Sony je... Ne, gotovo je. Sony je izda samo za 3 igrice. Koštat će $400 i... ja ne znam, meni je to dobro. Orange Box je izdao VR headset za igranje na mobitelu ako stvarno želite izgledati kod debili u busu. Alienware se baš dao potpuno, imali su dakle headset, zvezda stan, oklope, šta ja znam, sve živo, vidite i vi slike. Cijeli stan će vam moći biti u VR-u, tako da možete doživjeti Farmville, kuda ste na pravoj farmi, kuda zapravo kopate. Ili ako to nemate, možete otići na polje i zapravo kopati. VR. Budućnost je tu. Niko je izdao VR narukvicu koja će vas obavještavati kada ste izašli iz kuće, kada ste udrili nešto, kad ne smijete nešto dirati, da li ste gladni, da li vam je hladno. Za sve one koji to nemaju, imate mamu. A igrica koja je oduševila cijeli E3, to se čekalo, Battlefield 1. Došli su razni celebrity, došao je Terry Crews, došao je Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Zek, onaj neki za kojima žene pate, Emily Ratatovski, poznata glumica i manekenka koju znamo iz onog jednog jedinog spota. A i Jamie Foxx, evo, za sve one koji su rekli, gdje je Jamie Foxx? I za razliku od novog Call of Duty nije razočarao, znači svi su oduševljeni. Radnja se odvija u Prvom svjetskom ratu i Amerikanci su ono pukli skroz. Prvi svjetski rat, ili kako mi to zovemo, beta rat. Onaj kao, ajmo vi kako će, pa ćemo onda još 2-3. Wiz Khalifa se dokazao, imao je 2 kila i 11 deathova, što znači da ipak je u nečem gori od glazbe. Snoop ko Snoop, što smo očekivali od njega, koji svaki put jako je bio opušten. Zapalio je publiku. Bam, bam, bam. Imao je 3 kila. Snoopov skor inače je bio 3 kila u stvarnom životu, za igricu ne znam. To je bilo to od senzacije. Hvala puno što ste bili s nama u specijalnoj gamerskoj senzaciji. Kliknite ovdje za subscribe i ovdje piu za stare epizode. I sad, bok. Pogodio sam. Doše ovome Moriartiju, Morata. Došao je do Morata i kao, slušaj ti stvar, nemoj mi mlađe dirao, oš mi da van stadiona odemo,